Yes, reka nongere mbahe ikaze ari nako mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uwavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yazindukiye u Rwanda ati ntiyababeshye cyangwa ngo yibeshye kuko nyuma y'igihe gito asimbuye Petero Nkurunziza ku butegetsi yatangiye kurwibasira ingoga ndetse kandi arushinja kuba umuturanyi mubi. Evariste Ndayishimiye yarwibasiraga ashingiye ku birego byatangijwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza ko rwanze kohereza u Burundi abahunze imvururu muri 2015 zahunze ubwo Nkurunziza yashakaga manda ya gatatu yateje umwiryane muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi. Muri Kanama 2020 hashize amezi abiri gusa Ndayishimiye yavugiye muri komine Busoni mu yahoze ari intara ya Kirundo ati mbega ko tuzi impamvu ziriya mpunzi bazifashe nk'ingwate erega ati bazifashe nk'ingwate kugira ngo zikingire abakoze amarorerwa mu gihugu cyacu turabizi. Kuva Ndayishimiye yajya ku butegetsi muri Kamena 2020 u Rwanda n'ibiryo cyangwa se ibikomokaho biri mu byo yavuze cyane akenshi akabivuga mu buryo butuma abantu babigira urwenya. Muribuka acyurira abanyarwanda ibijyanye n'indagara umunsi yavuze ko adashobora kwishyura restaurant mu gihe itamuha isahani yuzuye imeze nk'ikirunga abantu bifashe ku munwa. Mu mwaka ushize yavuze ko u Burundi bugiye kujya kubutanga inkunga kuko bugiye gukira ariko abarundi benshi bakicira isazi mu jisho hamwe n'ahandi magambo menshi cyane yavuze. Twegeranyije amwe muri yo adasanzwe yavuzwe na Perezida Petero Ndayishimiye kuva igihe yagiriye ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Mu rwego rwo kugaragaza ko Burundi ari ahantu heza cyane hatagira na kimwe habura, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko iki gihugu ari cyo busitani bwa Edeni buvugwa muri Bibiliya yera ndetse na Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ivuga ko Edeni ari ingobyi Imana yateretsemo Adamu na Eva nyuma yo kubarema. Yahamejeje ibiti by'igikundiro byera imbuto ziribwa, imezamo icy'ubugingo n'ikindi cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza, hariho umugezi unatesha iyo ngobyi ndetse kandi ugizwe n'ibice bine. Ubwo Ndayishimiye yarayoboye inama y'ubukerarugendo yabereye muri Hotel Club du Lac Tanganyika muri Gashyantare 2024 yagize ati u Burundi ni ubusitani bwa Edeni. Igihe Imana yirukanaga Adamu na Eva mu busitani bwa Edeni yazanye abamarayika bafite inkota z'umuriro kugira ngo baharinde ntibazasubireyo. Kuri Ndayishimiye ibice by'umugezi wisuka muri Edeni, Pishoni igose igihugu cy'ihavira, Gihoni igose Kushi, Hidekeru ica imbere ya Ashuri ndetse na Ufurate ni umugezi wa Rusizi, Ruvubu, Mugaragazi ndetse n'Akanyaru. Yasobanuye kandi ko inkugi ya Nowa yabaye ubwihisho bw'umwuzure yubakiwe mu Burundi ariko ngo umwuzure warayitembanye uyohereza muri Isiraheli nk'uko yagiye abivuga. Yacyuriye u Rwanda ibijyanye n'indagara kuva mu mpera za 2022 kugeza mu mpera za 2023. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi habayemo agahenge kuko imipaka yari yafunguwe, abatuye ibihugu byombi bongera kugenderana cyangwa se guhahirana. Byose byazambye mu Ukuboza 2023 ubwo umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wagabaga igitero muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Icyo gihe Ndayishimiye yashinje u Rwanda kubufasha anazura dosiye y'abagerageje gukura Nkurunziza ku butegetsi. Ni coup d'etat yapfubye. Ndayishimiye yagaragaje ko umubano mwiza wari ufitiye abanyarwanda akamaro kuko ngo bahaga imikeke ikomoka mu kiyaga cya Tanganyika, aca amarenga yo kongera gufunga umupaka ndetse anabishyira mu ngiro muri Mutarama 2024. Yagize ati turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize bongeye kubona ikiyaga Tanganyika, tibongeye kubona umukeke n'indagara. Ati none uwo muhate wose u Rwanda rwemeye kusubiza ibubisi. Nubwo Ndayishimiye yavuze ko abanyarwanda bahaye indagara mu Burundi, byagaragaye ko mbere yuko yongera gufunga imipaka indagara ziva mu gihugu cye zitari zikiboneka mu Rwanda bitewe nuko ngo zari zarahenze kurusha iziva muri Tanzania zizwi nka Zanzibar n'iziva muri Uganda. Umucuruzi ukorera mu isoko rya Nyabugogo waganira kimwe bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda ari nacyo dukesha inkuru igihe.com muri Mutarama 2024 yagize ati ibiciro byazo bigeze kugera
byigeze kugera ku bihumbi 17 by'amafaranga y'u Rwanda ku kiro kimwe, ati zirazamuka zigera ku bihumbi 23 by'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 25 ku kiro kimwe. Ndayishimiye kandi yashinje u Rwanda ko rushaka gutera u Burundi runyuze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rwagaragaje ko aya magambo adafite ishingiro na rito. Uyu mukuru w'igihugu ubwo yari Kinshasa muri Mutarama 24 yibwiriye urubyiruko ko abanyarwanda baboshywe, bityo ko azabafasha gukura ubutegetsi bwabo, n'amagambo gashoza ntambara yamaganiwe kure n'igihugu cy'u Rwanda. Mu mbwirwaruhame zitandukanye yumvikanye abwira abarundi uburyo akunda ibiryo ku buryo adashobora kwemera guhabwa bike mu gihe yabyishyuye muri resitora. Uyu mukuru w'igihugu yigeze kubara inkuru y'uburyo yigeze kujya muri Amerika agafata icyemezo cyo kwitekera ibiryo kugira ngo adahendwa kandi yahawe intica ntikize. None kuri hoteli Club du Lac Tanganyika muri Gashyantare umwaka wa 2024 Ndayishimiye yabwiye abarundi n'abanyamahanga bari bahateraniye ko yigeze kujya muri restaurant ahabwa isahani iriho akanyama gato ngo n'akababi k'akaboga, yishyura amadolari 50 yose, ni ukuvuga arenga 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Yagize ati sinzi ahantu nagiye muri restaurant aho wishyura amadolari 50 akamanyu ati k'akanyama kangana uku, akababi k'akaboga ati ngewe nishyuye 5,000 i Bujumbura ndarya ati n'inyama iriho ndahaga. Ndayishimiye akomeje agira ati iyo muvuze ngo mu Burundi ubuzima burahenze ati ndatwenga ko mutaragenda ngo mubone, erega uwagenza arabona, iyo muvuga ndareba. Mu Burundi icakura ati cyaho kigize kuryoha, kigize uko ari cyinshi. Tariki 29 Kanama 2025 ubwo yari mu muhango wo kwimika guverineri w'intara ya Burunga, yabwiye abaturage ko abavuga ko bakennye babeshya, kuko bamwe muri bo baba bafite ubushobozi bwo kugura inzoga zagura ibiro 40 by'ibigori. Ati ukabona umugabo yihereranye Heineken ngo mbese ubu bukene tuzabuvamo gute? Heineken igura ibiro 10 by'ibigori. Iyumvire umuntu agiye mu kabari akanywa Heineken zigera kuri 2 arangije kurya ibiro 20 by'ibigori, unyoye enye ni ibiro 40 by'ibigori mu nda, ati mu masaha atagera kuri 5. Mu gihe raporo zitegurwa n'inzego mpuzamahanga z'imari zirimo ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF na banki y'isi, Ndayishimiye agaragaza ko izi nzego zibeshya kuko ngo igihugu cye nta na kimwe gikennye. Yigeze kubwira urubyiruko ati sinshaka ko mwebwe rubyiruko muyoberwa igituma u Burundi bubarwa mu bihugu bikennye kandi aricyo gihugu cya mbere gitunze ku isi. Ndababwira ngo u Burundi mujye mubuha umugisha kuko n'Imana yabuhaye umugisha. Ubukungu bw'igihugu bubarirwa ku musaruro mbumbe, imibereho y'abaturage igapimirwa ku mafaranga buri wese yinjiza. Ibi byombi bigaragaza ko bitandukanye n'ibyo Ndayishimiye avuga u Burundi bugifite urugendo rurerure. Banki y'isi igaragaza ko umusaruro mbumbe w'u Burundi muri 2024 wageze kuri miliyari 200 na miliyoni 160 z'amadolari y'Amerika, buvuye kuri miliyari 300 na miliyoni 340 z'amadolari y'Amerika muri 2022 mwaka ushize. Umurundi umwe yinjije byibuze amadolari 153 ku mwaka. Agaciro k'ifaranga ry'u Burundi gakomeje kurindimuka ugereranyije n'idolari, aho ubu rimwe rivunjwa arenga 2900. Gusa kuri Ndayishimiye ibyo ntacyo bivuze kuko nta faranga rikwiye kugereranywa n'irindi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Kanama 2024 ku ruzinduko yaramaze iminsi agirira hirya no hino mu gihugu, yagize ati mufite ingorane kuko abo hanze bababeshya. Ati muza gupima ku munzani i Burundi, ni ukuvuga iri rundi n'idolari, mwebwe iyo mupima ayo mafaranga muba mwatakaye. Yakomeje agira ati pima umusaruro ufite, umutungo ufite n'amafaranga ufite mu gihugu. Ati ntihazagire uwongera gutuka ifaranga ryacu ngo nirigira agaciro. 5,000 by'amarundi ubiririye mu Burundi bingana n'amadolari 50 uyaririye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko yabivuze. Tariki ya 14 Nyakanga 2024 Ndayishimiye yasuye umusozi wa Murehe uherereye hahoze intara ya Kirundo, asobanurirwa ko hari amabuye ya gasegereti apimye toni miliyoni 12,700 yari yarahishwe n'abakaroni b'Ababiligi. Ndayishimiye yavuze ko bitumvikana ukuntu ibihugu birimo Ububiligi bivuga ko u Burundi bukenye kandi bizi neza ko byahishe umutungo kamere wabwo. Sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Bimeko yasezeranyije Ndayishimiye ko igiye kohereza muri Murehe imashini zifite ubushobozi bwo gucukura toni 5 za gasegereti ku munsi. Ndayishimiye yahavanye icyizere agira ati urumva rero iyo turi kuvuga ngo u Burundi bwabyutse, ati
birarangiye. Imana yabonye abarundi twese turi umwe, ati reka mbabwire ibyari bihishe, ati mwumva iyo tubikora nko mu myaka 50 ishize Uburundi wabugeze hehe? Ati abarundi twese twigire kugeza atugeze iyo tujya, ati nitwe tuzatanga imfashanyo none tuzayakoza iki? Ubukene bukomeje gufata indi ntera mu Burundi, na nyuma yaho Ndayishimiye avumbuye gasegereti mu musozi wa Murehe. Kubona amadovize n'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu biri muri byinshi byabaye ingorabahizi kandi bikomeza kuba bibi uko imyaka ikomeza kugenda ishira muri iki gihugu giherereye mu majyepfo y'u Rwanda, Uburundi.